yo Rosie angathi ubhorekile nje sisi namhlanje kwenzakalani yo ngikuphathele ezinye indaba ezishisayo ke sisi yo cabanga ukuthi James ayisingibone bani umuntu wakho uthi ke angasuspend lapha yana beka umani mekani wazendela kanje tshela yazi ngithi uzobona kwenzakaleni bolela ne yo hayi shema yo nomusa shema yo hayi shema yazi ngithi uzoshintsha hayi man yini why uthanda ukungena endabeni zakho niyazi ukuthi sike bekale eChildren Eyes I know very well so angazi ukuthi ungenaphi benginele bele phela mina ngifani nawe groove every weekend wena groove every weekend nje awusali wena Rose phela ngiyakukhohlwa yazi ngithi ngiyakusiza mina ngithi vula amehlo ukuthi umbheke nje ukuthi sike nje akekho kuwe ngani umuntu ezokushiya kubo erumini lakhe bese ayahamba yena eyompapa le nabangani bakhe njengoba ngisakutshela ngithenga njengoba ngalapho lamajita lawa yasibani ngathi ukuthi khona abantu ababambile phela wembi weekend yonke bangihlebela uzembe hayi shemphuma kulo muntu sisi phuma kulo muntu hayi kangenzile izinto ukukhuluma ngami ngeRose la usonje noma uthi ngene indaba zabantu ngene indaba zakho ungaramos at the end of the day hayi ntona vele yazi ngathi kukhulunywa ngawe la esebona nomusa umtshele la ufuna ukubona neRose sihlukene ne sike khuluma nawe yabona the way uzangakhona uzange speed ke manje uzange ufuna sihlukane neRose ne mina wena wenza umngana mistake bofunani James on Ice bofunani James on Ice hayi man uthanda izinto wena nozembe uthanda izinto hayi wena nomusa kanje wena ngiyakukhohlwa wena yazi umuntu nje makathi nje ukutshela indaba yaxoxela ayisuke umuntu ayilayile la kuwe wena zembe nje thula wena futhi oqala bakuphudzisile awunamali nokuba nemali hayi ungangijwayeli nomusa ngijwayeli yo angazi ukuthi wayikhuluma angijwayeli usho bani ukuthi benganangiwe hawu wenza ngathi bekuspenda wena lapho ku James and Ice body belandelana noTK la yakhona la bakade ula hayi man yo awume nje azojwayela angijwayeli amara kusho bani ukuthi ngidlala ngani